O dumela hle momamedi ka jeno ke tlo bala lengolo me lengolo ke lena ke le tshwere ntate Motaung nakong e fetileng ke ile ka bona ebile ka ba ka utlwa le ntate Moruti Maine ha le ne le bua ka taba ya tjhelete lapeng. Oh motho motle ya mangata mangolo a keneng a buang ka tjhelete. Ntate nna le molekane wa ka ha re kena lenyalong ha re ya ka ra bua ha re ya ka ra qoqisana ka tjhelete ha re ya ka ra bua re ferehane ra kopana ra kena lenyalong re sa bua ka tjhelete. Ke le bua ngwaneso jwale se hlahang motsotsong ona kharo le la palaka ntate Motaung ke diqabang tse bakwang ke tjhelete. Tjhelete ke moleko ke a hana ntate tjhelete a se moleko jwalo ka ngolletse lengolo le sheba siponing hore na moleko ke mang wena ikele siponing o behe tjhelete mona ha o qedile o shebe siponi se tla o araba ha ke no o araba nna o tla rajwa ke siponi ya ka morenya ha mane o ska itsheba metsing wa etsa metsi siponi e ya mane siponi ka morenya hao shebe hore na moleko ke mang o behe tjhelete mona ha o qedile o bo itsheba siponing hore na moleko ke mang se tla o jwetsa siponi senthuso Motaung e senthuso Motaung siponi sa hao se tla qoqa le wena so fe karabo nke tjhelete o e tshware tjena e re ha o qetile o enke o e tshware tjena ke a o bontsha hore na o e tshware jwang wa bona hore hey ke tse tshehla ngwaneso ke tse tshehla fela koro o e tshware jwalo nke tsona tsena tse tshehla tse tla o bontsha hantle se ka nka tsena tse putswa e tsena tse tshehla tse tla hlaka hantle o inke ha o qetile tjhelete na o itshebe sipone ha o kgona ho e rwala o e rwale o etse kepisi o e rwale o etse kepisi o etse tjena ha o qetile o itshebe siponing o re o bona hore na moleko ke mang moleko ke mang moleko ke mang ke mang moleko o shebe tjhelete ena o e behe tjena o botse o moleko ke mang moleko ke mang ho ke rwetse kepisi ya emo o tjho jwalo yo ipotse ntate Motaung ha re fumane ane rona le mosadi ha re tholane ho hang le mosadi wa ka ka taba ya tjhelete bekeng e shweleng mo mamediri ke tshware mo ke tlo fa hore na o re bekeng e shweleng ho etsahetse eng ke kopa fela hore ke tle ke hlomphe bo mma di tjhelete le bora di tjhelete ba rekileng kwa hano mona mametse le nna ne o la makhulong a matala me o mametse le Sedi FM ke tla dula ntse kopo tshwabang ke le Sedi fela le na le mofuta ona wa lenaneo ha ona station se seng ha ona station se seng Samo motle a re bekeng e shweleng nna mosadi wa ka mpolelletse hore o tjho jwalo ke mangolo ana motho motle ke bala mangolo a bontate kwano me ke na le mangolo a 19 a ngotsweng ke bontate ke a tshwere ke tlo bala ke bala lengolo la ntate kwano le ya bomme a teng le ona ke tla bala nna ntate Motaung mosadi ya ka mpolelletse hore bekeng e shweleng tjho jwalo ke ka mo le ngotsweng ka teng last week ke beke e shweleng hore ke nke tjheletenyana yeno ya ka ke loi a ke no qetela hore na o itse o lo etsang ka yona
a re mohatsa o mmolelletse mantswe ano a o kgonang wa qetela he momamedi. A re tsholo jwalo ho nna a re ke nke tjheletenyana eno ya ka ke lo etsa seno ha ke no bala ntho ena e ngotseng kwano momamedi ke hlompha tsebe ya hao haholo fela wena o tla qetela bopa seno kelellong ya hao batla mantswe ano kelellong ya hao ha ebe wena ipatlela ngona itsa qetile mo ntate waka mofumahadi yaba ore ha bua ditaba tsena ya ba o re ha bua ditaba tsena a ka nna nka itabolela kwana ha qetile a ba e flasha ha wa ka mosadi o mpolelletse hore ha no qekana le monna mantswe a buileng ntate Motaung o itse mo le wena ntate Maina ha ke tsebe le reng o itse ha no qekana le monna ka tjheletenyana ya hae ha monna a sa batle ka tjhelete ha no qekana le monna ka tjheletenyana ya hae wo o ya bona ntate Motaung hore mohatsa ka o no setse hore a reng ho nna o reng jwale ono o reng jwale o reng wa ikutlwa jwale o reng e re ke ba le taba ya hao lengolong lena ha ke batla hore ke sie eng kapa eng mosadi wa ka hono ho setse hore a re hona le banna ba tlang ho mo fa tjhelete hono setse ntate jo Ayayaya ntate Maine utlwa lengolo lena jwale utlwa jwale tone ya lengolo ntate Maine hai ntshengwe hape ntate Motaung entenang ke diaparo tse wa di rekang reka diaparo tse momamedi o ngotse mona tse motaitang na nthweno ha ke batle monna ntate waka fela ke bala lengolo la hao ha ke batle o tjhentjha eng kapa eng kwano e ngotsweng ke monneno a re ngolletseng jwale se nka se etsang nkeke ka mo fa tjhelete hore ha ke mo neile tjhelete ya ka e be le hore o lo reka dintho tse tla mo etsa hore ha ikona ba go beteng batho a feta mo ba nne ba kgwathane ka yena seo ke mo kopileng sona ha tla re ho nna ke nke tjheletenyana ya ka kilo ha tla tsho jwalo ho nna ko bani ntate ke ne ke re a ye le nna toropong mo a batlang ho reka teng a tsamaye le nna ke be teng mona pela hae mme nna ke patale kapa ke mo fe mono ke bone ke batla ho bona hore o etsa eng ai metsotso leshome le metso mmedi momamedi hantle fela pele hora ya leshome mo fokeng e motle ntate Moruti Maine tjhelete hape ka lelapeng ya tlisa mathata ya tlisa dipuo ya tlisa ntho tse ding ka hare ka tseba lengolo lena o dutse o le mametse ha thewa ka lengolo lena ntho engwe hape ntate ha kgwedi fedile ha fele habo
monna bo ha fele habo hona le abutinyana wa hae o ngotse jwalo mona ngwaneso bile ntse ke a tshwaya mona ntse ke tshwaya hona le abutinyana wa hae ya tla mono ha ke tsebo rena ibe mono o tlisaing empa ha tswa mono o bona la ra tswa khotsofetse wena tladi mokhoshi ke na le wena ke o shebile hona jwalo ka o dutse le nna moruti Mazena ke a o bona wena Mario Tsie o dutse le nna ka jeno me ha o mametsantse ke bala lengolo lena e re ke bone Charlie Mutaunga ke bone Khatebe Melushi ke bone Nanki Hlomedia yabo ke bone Sema Taunyane o tla mona ke phamisa hlo hape ke tle ke bone ngwana bo rona kwano ya re ntate Motaung jwale o ntate mchapa ka pelong ka mona Oscar le yena o dutse le nna Sepenya ke le bo Oscar Spanya ha o dutse le nna le ausi kwano le dike biki wa sekete tšhelete ka lapeng ya tlisa dipuo ke a le lona lengolo le nna ntate yo e re ke mabenkeleng butle pele ke mabenkeleng ke tsotla le qetela lengolo lena le thata le ngotsweng ke na le mangolo hape a bomme ke badilile le mona yena le leng la mangolo ano ho bomme jwalo ka tlolo bala le ngotswe ka potloto le leng lona le ngotswe ka pene khubidu butle wena ke tla bala e re ke mabenkeleng motle ntate Motaung ke batla go bona ke bone o etsa eng o batla go bona ngwaneso a re ke batla go bona o etsa eng a tšhelete bana ka tlung lapeng ke batla go bona nako nngwe ha ke beile tšhelete ke na le go latlhelwa ke tšhelete ka tlung ntate we sorry o ngotse ke na le go latlhelwa o hona o bolela yena yo dulang le yena o utswa tšhelete yena o dulang le yena o utswa o tsho jwalo ka mantswe ya mantata fela o ingotse ka hore o na le go latlhelwa ke tšhelete ka tlung ngwaneso ke ka mo ngotseng ka teng lengolong lena ke tla nne ke thewe le lona ke be ke le qetele ntate Moruti Maine loka e re ke etse tjena ntate wa ka ke etse tjena hobane ke tshepisitse hore mangolo lona ke tla bala ke a qeta lena ke la bobedi ke salletswe ke a 15 kaofela a 17 a o ke lokelang ho bala ntate Motaung nna taba ena ke ka ho ke le ngolletseng nna taba ena ke utlwile ha le bua le Moruti Maine taba ena ya hore motho o fe mosadi tšhelete nna o ngotse o re nna ke nka hore ebe nna ya tsamang le yena ke sebedise tšhelete ena ebe nna e tswang ho nna yena a le mona ke metse ke etseng ha qetile a tsamaye a e lapeng a e lapeng hona le ntho tseo ke di balang mona tseo ka reng tate o kgathatswa ke tsona mona ha ile hore o tlameha hore a fe mme wa hae tšhelete re thewa le yona mo mamedi ntho engwe hape ntate wa ka ha ke tsebe kapa motho o lahlehile ha motho a sebetsa jwalo ka nna ke sebetsa le yena a sebetsa a tshwara mo a tshwereng teng sure ha khona ba tšhelete ha e tshwantse tle ho nna jwalo ka monna ke molekane wa hae ke re ke monyetse ke monnae
Momamedi ungotse ka sekgowa jwale mona. I am the head of the family. Head of the family. Ke nna tlhoho ya lelapa ke makhonya kala. Ha itle tšhelete na. Ha itle ho nna ke ikopanye le ena ke etse ntho tseo ke di etsang. Re tla utlwana ntate. Batho bana ha ba tshepahale. Ere ka ko ba palle pinena ntate wa ka. A ko mamele pinena. Mohlomong pinena e tla o tjhentjha. Mohlomong pinena e tla o tjhentjha. A ko imamele. Ebile ke khora re o le mametse lengolo lena la hao. Ke a le bala ka jeno. Thank you, Lord, for your blessings on me. A ko imamele pinena. Hey, Momamedi motle ai. Ntate wa ka e. Jwale ke lata ntate moruti Maine. Ntate ko re ke go botse potso ena wena motswalle wa ka. O kile wa bona ere go botse potso ena. O kile wa bona monate jwang ka tlung ha mme a le teng. Ha ntse a ya kwana le kwana. O mmone ho tloa o seng a le ka hara digaone. O mmone motshehare ha se a tjhintshile. O mmone ha se a fitile metsing. O mmone a sa apere diaparo tsa hae. O mmone a sa bitsitse topo ya hae. O kile wa bona ha tswa mosebetsing ha fihla a nka mokotla wa hae o kile wa bona ntho eo fela a beha mokotla o hodima tafole. O kile wa bona ka nako eo diaparo tsa neng a di apere tse wa ina ile ka tsona mosebetsing ha ya phapusing ya hae a tjhentjha a khutla sa apere tse wa di aparang hae jowe ntate ere ha ke tsa tjena ke ntate moruti Maine. Ntate Maine moruti wa ka o moyeng hona jwale khotso Mofokeng. Ha ko le boehle Mofokeng jwale re tshwere lengolo re a qetela jwale mangolo ana. Moruti wa ka palama re a tsamaya ke tla fana ka lebitso ha lenaneo le felelle. Ha ka jeno re tshwere lengolo le matla. Ha moruti Ai lena lengolo le thata haholo. Ebo ntate Maine. Le la tjhelete. Ai Kapa ke mpe ke bue sekgowa le la mane. Ebo hele. Ke mpe ke bue ka tsela ya Mzansi le la Zaga. Ai Kapa ke mpe ke bue ka tsela ya ka Khoneng le la Ndaramba. Ai Maine. Ntate Motaung ka jeno re tshwere lengolo la tjhelete. La sinogonogo. Ai. Hey. Ntate monga tjhelete ena ha batle letho. Hey, hai khona Maine. Monga tjhelete ena o ikokometse hodimo. Ebo. Monga tjhelete ena Ntate Motaung o ibofelletse ho yena. Hallelujah. Abatle letho le hoja monga tjhelete ena le ha re sebedisa lentswe lena monga yona. Jwalo ka ha e ka ke yona fela monga yona. O bua nnete ha sa phela le moo. Empa neng o sa phela le mofumahadi. Eya. O lela ke tjhelete ya bona. Eya man. Ha se tjhelete ya hae. Jwale Ntate Motaung tabanyana e makatsang gore ngolo wa hae o le ka o itlhatswa monna wa hae. Oh, wa itlhatswa. Monna wa hae so le ka ho ipeha hantle. Mme ha se yena fela re ngolletse ngolo lena o na le bomme ba bangata ba ka ba netefatsa gore hela taba ena e teng ka tlung ha ka ya phela. Sure. Na le bomme ba ka ba netefatsa taba ena Ntate Motaung mare hela nna mona mo ke phelang ke phela tjena. Ai. Ntate Motaung a tlo ke kopa e santsane le hona jalo o hlomathele lentswe la Modimo bane re tshwanetse re le qete naneo lena re tshwanetse re qete ngolo lena ka jeno.
Hallelujah. Ecclesiastes chapter 4. Moekelesia. Moekelesia kgaolo ke ya bone ha o so ya ho yona ntate Motaung bothata ba monna enwa ntate enwa ya re ngolle selengolo o ba sa ho laola bophelo a le mong ka tlung motho ya phelang ke yena mofumahadi wa hae yena ke sesebediswa molekane wa hae ntumelle ke sebedise lentswe lena ke object ye o e nkang fela ye o e behang mo sebo o batlang ho isa teng ke kopa ntate Motaung ke tlhatiselletse ka hore mofumahadi wa hae ha Maine, Maine. Le maikutlo ke yena motho wa nang le kelello ke yena motho a phelang ke yena mme motho ya mo tshwanetse a phele le yena ha tshwanela ho iphelela Moekelesia kgaolo ke ya bone ke mana ke ya pele ke tewa ka yona a ko e ba lehle ntate moruti Maine ke sa e popola ntate Motaung ha ntse o e popola ke ya tseba ka nako ena se ke ntse ka sa dintho tse kgolo we sheba ka di-microscope e ba temana ya pele tsere ka boela ka lemoa dikgoriso tsohle tse tswang tlasa letsatsi mme ka bona meokgo ya ba kgoriswang ha ho mpa ho se ya ba tshedisang ha ntate Motaung re tlile ho tshedisa o seng hona Moekelesia kgaolo ke ya bone re phala temaneng ya pele Momamedi a ko nke Bebele ya hao hle ha nako ya ntate Maine e fihla fela o tshware Bebele ya hao mme o tshware le pampiri tsa hao mo ngolang teng Moekelesia 4 verse 1 ka boela ka lemoa ditlhoriso tsohle tse tswang tlasa letsatsi mme ka bona meokgo ya ba hloriswang humpa ho se ya ba tshedisang a o she ntate Motaung hona le ba bangata ba kgoriswang ka baka la tjhelete ka baka la tjhelete ha ona motho ya ba tshedisang ntate jwale hantle o re seditse molemo ra re ngolle ke ya dumela lebitso la hae o tla le ntsha lenaneo ha le tsella nto re seditse molemo hore ntate Motaung re totobatsa hore ha se yena ya kgoriswang empa ke yena mohlorisi hallelujah yena o nahana wa kgoriswa a ke ha kgorisi ke yena ya kgoriswa a ko utlorna lentswe lena ha le tswela pele lentswe la Modimo ha le tswela pele na le re ka nna ho ba kgorisi ba bona e le re ha le tswela pele ka nna ho ba hlorisi ba bona ka bona bothata humpa ho se monamoledi ke mana o bedi e re ka ba ka re bafu ba shweleng kgale ba le hlohonolo ho ina le batho ba phelang ba ntseng ba le teng ntate Motaung empa ya ba fetang bohle ka lehlohonolo ke soka a ba teng le jwane hallelujah ya sakang a bona ketso tse mpe tse tswang tlasa letsatsi ya sakang a bona ketso tse mpe tse tswang tlasa letsatsi ai Maine jwale o hula Moekelesia ai ya jwale wa baba ona mantswe ana a reng Ecclesia ha ngola hore wa tseba ha e buang le ba fuba seleng kgale ba betere Maine hobane nthwena ha ba e bona ha ba e latswa ntate Motaung ke a leka o seng hona hoba nthwena e utlwisa bohloko ena nthwena e utlwisa bohloko hona le bomme ba ditseng hampe ka baka la tjhelete hona le bomme ba llang ka baka la tjhelete moruti Maine ke a kopa o ska ba emotional le lenaneo hona le mme ya sa dulang hantle ntate Motaung o tla ba ditse in the name ya bana ba lenyalo ka baka la tjhelete mmeno o sampekentse reng o ya skathewa ke batho monna o mophotile o bapala ka ena ntate Motaung monna ha mo fe tjhelete tlhongwe le nngwe potoloa ho monna ena ntate tlhongwe le nngwe monna ena ke yena ka ntate ke marakallane wa tshwere ya tjhelete ntate Motaung ha jwetse ha o tloha tjheleteng mona o paralletse ntate Motaung o e bura le hodimo moruti Maine sebedisa lentswe le hantle hoba ha o re o e bura mekare wa phoka ehlile o e alame jwalo ka kgoho e alameng mahe ha ba tshe letho ka yona ai man ha we do so di ntate Motaung a ko re mamamedi ya ka kena official pension ya rona
ya metsedi ako re bolelle bohloko bo pelong ya hao, ako re bolelle makukuno a pelong ya hao. O na le momamedi ya montlosong hona ntate o tang ke shebile ka leihlo la moya matjhatjhetsi le mapepeso le bophelong ba hae. Re ne ka nnete hoja ke ile ka tseba hore bophelong ba lenyalo dintho di tjena nka di ke ile ka fetola mogopolo hoja ke ile ka tseba hore ke monyalang ka nnete ke nyalana ntate motang le Modimo o trasa batjheng letho o le Modimo wa Botswana ba ne ba le betere yena o kgotsi yo monna yo sho ntate Motaung mekelesiya o ba fuba seleng khale ba betere ntate Moruti Maine ako momamedi mongaro ke kopa Moruti Maine ka ibitse ka English moekelesia hle goba jwale re latile dibuka tsa rona re di beile mona ako ibitse Moruti ntate Motaung Ecclesiastes chapter 4 verse 1 to verse 3 ke eno he ngwaneso ke a khona ntate ha ibitsitse o tlwile ba fuwa seleng khale ba le fonolo o na le mmeso njalo re bon khona rona ba le fonolo ba ile hai o na le memo mare ke mme wa ka le fonolo o ile hai le haile le tsile le khutile ha bone di sono ke pelang ka ro tsona ke a poko ke monna le no ka ba ka la tšhelete ntate Motaung re ska ba ra ema mo bane monna yena o bua nnete o na le ntho tse sehotse wa di etsa mmena jwale lengolo la hae o re jwalo ka o nontso o utlwa ntate jwalo ka ntso hona mane mo a itseng ya ba ke elellwa gore o tla re go nna a ke a batla tšhelete go nna go na le banna ba tlang go mofa le wa tswa mantswe ano ke mantswe a manga mpontshitseng gore e ka ntate hape ke motho ya phelang ka dipelaelo gobane o lla le ka taba ya bo moaparo gore e ka re ntate o phela fatsheng la dipelaelo gore ha mme a pere tjena o na le ntho a seng a e bona a e bala go mme ha mme a tshwere tšhelete go na le ntho a e balang e ka re bophelo ba hae o phela lewatleng la dipelaelo ntate Motaung ke ile ka boela ka nyarela gape bekeng ena ka nyarela go marangrang ga se mo ke yang teng ke Moruti a itšhebelang dibuka haleluya ya re ha ke sheba sebaeng sena se bitswang social media ka bona ye mong a ngotse ntho ena mona le khepeng le bitswang di-Facebook e le motho wa mme a ha fela tšhelete ntse na le setshwantsho sa monna o tla dula batla tšhelete o monna Moruti la ile enelela ka nqeng a ha fela ntse saita setshwantsho sa monna tšhelete o tla dula ntse e kopa go monna go fela e tšhentšha o tlhaisa setshwantsho sa mosadi go tšho jalo ntate Motaung monna yo o batla gore mofumagadi a batle tšhelete go mang eke o batla go kope tšhelete go mang ntate Motaung wa tseba go na le bomme ba tshwanetseng le ga tshwanetse a reke segodise o tshwanetse a phaphathe ga ona tšhelete e ka tlong ka mona le mme tla re ga ntate a fitlha ntate a fumane mme a pheile a rekile le ntate Motaung ntho e buileng e šile jwalo gobane ga ke ntse ke leka o lokodisa lengolo la monna enwa moreso ke thola gore ke motho a nang le dipelaelo ke motho a belaelang e šile mokgwa gae ga se motho a phelang ka lerato ke motho ya buswang ke dipelaelo se Motaung ga re monke o tlhoa odimo ga ana tlhoafare nna ebile ke bona ga ke mo file tšhelete ena o reka le diaparo tsena tse motsapunyang tsena Moruti Maine sebedisa lentswe le hantle ka rapoka Moruti Maine ntate Motaung gore ke bona re bile tsena tse motishang tsena tse bonang di mo hlaisa ditho ntate Motaung ga ke tsebe na o batla monna enwa o ba molekane wa gae ga a pere o batla yena a ikutlwa a
amohelehile ntho e tshwanetseng a etse yena gore a mo jwetsa re ga ke soka ke mmona ya tshwanang le wena thatohatsi yaka a ke o shebile tjena moratuwa ka nnete ga ke soka ba ke mmona o motle ebile ga ona sekgodi ho wena ntate Modimo o tshwanetse ya ka re ho yena a go photolohe nke ke o shebe ngwaneso a ka re a go etse ntho di tswang turn around kapo tsona di 360 degree turn nke ke o shebe ga tshwanetse ntate Modimo a mo babatse yes ba mo hlapa ona mme ntate Maina ha ke tsebe hore na ebe ho na le tsela yeo motho a ka rutwang ka yona ho ananela motho e monna ebe ho na le tsela yeo motho a ka rutwang ka yona hore a tsebe ho babatsa motho yenwa ya tlileng ho tsosa lelapa hobane sheba ntate wa ka jwalo ka hore ngolletse kwano mona mosadi yena o tlo tsosa lapa leno yena mosadi yo o tlo tsosa lapa leno lapa leno le tlo phama le tsowe ka baka la mosadi yenwa yo ntso o lla ka hore ha apere bo so mnganga ha apere bo so motlinya o na le ntho tse wena o di nahanang ntate Maina tswela pele ntate Modimo re lokisa monna wa haeso ya ke nne hantle a ke ho hlokale hore re nne ke nne a le ka moruti ke sa tshware letho buan nako tse ding ke ile ka kopana le monna e mong kgale a rona o na le motswalle ha ishile le motho a sennile le motswalle wa hae a kenya marihuana ka thekeng ona kenya bo ma-28 re tsatsile le motswalle wa hae o sa go yena e monna wa ke ba shile kutlwa ka re ke a nona kutlwa shile ka ke a nona pela kutlwa le buruge bona bo ka gare ke bua ka sala re wa mpitsa motswalle wa gae monna ke bona o nona pela go wena ntaba eno e buang ga ke utlwe mošama ke le monna ga gona ke a fapanyetsa motswalle fa le ena ke a utlwa ya tia motswalle ga butle re ke re potele ga potela le ena re monna e se nako a go lokolle manane nke ke bone monna se go kentse faise gapenyane o ikentse a fetoletse ka pele shedibe ka morago shedibe ka pele mo timaine se ka ba bokana tsa magolo jale le motentse hantle e le motentse hantle a tsana ha rono nna tsia no fetoletse ka pele o itse ka morago o itse ka pele bua ntate wa ka monna e sumamela o tshwanetse molekane wa gago a be jalo ka palesa jo tshwanetse a boe a dule a le motle ya fe mme botlhe ga bo toletse ke wena o tlokwa ke wena tshwanetse yena a utlwe a le gantle gape e seng gape se ke wena tshwanetse yena ntate Modimo a kgethe mmala a batlang go apara e seng a phethele ko wena ke nne botsweke bo sanke yena ntate Modimo lebaka la gore a be le dialong ke lefeng lebaka la gore mmena ebe o dula le ntatenwa ke lefeng ba gantle batho bana ba babedi o latela lentswe la Modimo bukeng ya Genesis kgaolo ke ya bobedi ke mana ke 12 Genesis chapter 2 verse 18 e re ya ba Jehova Modimo ore ga o molemo go ba motho a dule a nnotsi ke tla mo etsetsa molekane ya tshwana le yena lebaka la gore Modimo a etsetse Adama Eva o mo letseditse molekane e partner ya tshware ga ba dutse fatshe ba shebisane dintho yena e seng gore Adama a tlotla manipulate e seng gore Adama e be yena ntate Modimo a tlotla gapella Adama ke nnete role ya hae kapo ntate Modimo semelo sa hae o Modimo ke tlhogo empa le Modimo ha re tshwanetse le moganya pele jale monnena a sommena ga kgone o apara diaparo o tla re sa le ena ke ntse fela ke ntate Modimo mmena ha gape jale nka se ga bua ntate Modimo ha tswela pele gore ntho nngwe gape e motena ke kopa ke mokgotse le ngono la yona ntho nngwe gape e motenang gore mofumadi wa hae ha ka tshwara tšhelete o ya gago
a o ba lopho yena a pepa khoa ya habo Hey! o ba tsaoka ai tshumi o ba tsaoka ha ka tshwanela ra e habo o je ke tsarutile go tsosa motse wa heno a ko tshwara mo ntate Maine hanyane fela re ye mabenkeleng e re tshwara hanyane fela mo mamedi taba ena e matla mme ke le boa gobane mangolo ana re arabang ke mangolo a ngotsweng ke wena mo mamedi le nane o lena ke la hao wena o ngotse me rona re araba o tlo rinele le matso metsing ha o etsala hore mohlomong kai o fumane hore ha o khone utlwa ntate Maine but ha tshesa jalo o utlwa le wena hore ha e re ke mabenkeleng Momamedi tlhekefetso e bohloko tlhekefetso ya bana le basadi e bohloko mme hloka monna e mong le e mong ho ema ka maoto a sireletse bana le basadi tlhekefetso e bohloko Sibidi wa beya metsotso mashoma mabedi le metso meraro hantle fela ka morao hora ya lesome mo mamedi ntho e nthabisang ka lenaneo lena jwale ke bala mangolo a ngotsweng ke wena mo mamedi lengolo le ngotsweng ke wena mo teng o buang taba ya tšhelete ntate Maine moruti wa ka go fa sebaka ntate kae ke tla o jwetsa ke ra mona jwale re se re eme tswela pele ntate Motaung moreso ha ka ta o lile ka diaparo hey a re make you ha tshwere tšhelete o ba lotho o ya habo ntate Maine a ye kae ha ka mohakelong wa boraro re nna ke rata hore ke yena le benkeleng ke bona hore na o etsang ka tšhelete ntho ya o bona hai menyalo mmonte re na le bo Bartimea ntate Maine Bartimea ile nna re morena ke rata go boela ke bone o batla o bona ha o motshepe na ha tsenya ha mo rata ha o tsebe gore ntho ankara e tshetsang le rato ke o tshepana jo da kuma ta mo ha tsoma bone o nka na tsenyang e ka ka mano lena ne ke tla tswa ka hore le shumele na mo so le mo ona ntse ke tshwanetse ke di lokise nano la magolo pokare moraso re ona le tsetse ka thu se ko na tšhelete walla o na le seboko na go tsedi ga isile tšhelete na ya nyamela ha o nela gore ntate Motaung monna a gore o fumane ya hae ke leshoro e wotla pelo a e fihla moo ga se ka ba ga e loba ntate Motaung lenaneong le legolo la setšhaba re mametse gona jalo Australia re mametse Russia China re mametse ntate Motaung Canada re mametse UK re mametse gona jalo sengaka jone Botswana mona Lesotho re mametse ntate Motaung monna o fetola mofumadi wa hae leshoro jale ntate Motaung ke na ntonyana tsengata se ke tshwanetseng gore ke di bue mme monka tla romela molaetsa e ile wa etsa gore sefaleng se ke leng sona o tle ka se a rekega Maine nna re a sane a iphutile jalo ka mosadi ebile nako tse dingwe wa ba nagana gore a mpa tshwane le bana ba bangwe moruti Maine e bue fela naneo la magolong a na le dinyatsa Maine o ka ba leka nne wa bua jalo wa romela molaetsa o jalo mme no a re ke kgathetse
mpane hono ha se license No. ya ho ntate Motang re tla ho yona ena ya mena sa tseleng mpane ye mo ha ke nna ntate Motang hore e ka re nna no le na di shebile ka tlung ya hae hore e ho bohloko ntate Motang ko maphele bukeng ya ba SS maphele bukeng ya ba SS Ephesians khaolo ke ya bohlano Ephesians ba Efese khaolo ke ya bohlano ntate Motang ke kopa re ke re shebe temaneng ya 20 ana le metso robedi ba Efese Ephesians 5 chapter 5 verse 28 yale ntate Motang moneno ha eso a tsibore molekano ha o tshwanetse a ikgethele diaparo molekano ha o tshwanetse a re le tukolo ha se lekgoba ba Efese chapter 5 verse 28 ba Efese chapter 5 ke a ho yona ntate Maine verse 28 e re ke shebe ke tle ke ba le kwano mo mamedi ba Efese e re ya neng a utswa ntate Motang how ka wa nkemela ho chapter 5 verse 28 fela verse 28 ko pa tshwarelo ntate Maine ke shebile verse 28 ngwe fela e sele mona ke ena verse 28 ke ka mogwa o jwalo le le bona banna ba tshwanetseng ho rata basadi ba bona jwalo ka mmele wa bona ya rata mosadi wa hae eba o a ithata ntate Motang ko 29 na re hobane ha o mo re 29 hobane ha o so be motho ya kileng a hloya nama ya hae le ka mohla o le mong empa o ye a ifepi a ibaballe jolo ka Kriste le yena a etsa kereke ntate Motang ha re kwa lenano la magolo a re alkwala ntate wa ka Paulus hore jalo ha o ko bohlo ena maha o re tsela dijo tse mona ai hai ntate Motang ore wa babalo ha o sotle why atesa ha o pepesa ntate Motang hore nama ya hao ai sa bonnete ba hore ntate Motang o dula ikgwekile yes ha o sila fatshe ha banyane mo mamedi nahana Paulus a bua phutehong ya Efese a bua ka ditshwanelo tsa ntlo hore nama ena wa e baballa ke ha wa irata nama ena ntate Motang wa e hlokomela nama ena ntate Motang wa e apesa eba ke se ke hopola Adama ya shebile sa modimo ha mo tlisa ho yena hore jwale ena ke lesapo la masapo aka lena ke lesapo la masapo aka ke nama ya nama yaka Momamedi ha e batla ke Genesis chapter 2 verse 23 jwale ntate Motang moneno tshwanetse a hlokomele nama ya hae molekano wa hae ke nama ya hae molekano wa hae ke lesapo la masapo hae ntate ka lebitso la Morena Jesu go sa mahlo a rona tšheleteng empa mahlo a rona a shebe baratuwa ba rona tšhelete lefura lo re fileng lona e le tlhonolofano re le sebeditse go tlhonolofatsa balekane ba rona ka lebitso la Morena Jesu Kriste re a leboga ntate amen ke a leboga ntate moruti Maine ntate Motang wa re tshama ke mosebaka e mosebetsi amen ke a leboga hlemoli ka mono ka Germany ha o re mametse re kwetse ka pina the Holy Cross Choir ha ne re amen re a leboga bekeng e tlang re bala lengolo la mme bekeng e tlang ka Sonta le ngotsweng ke mme re a leboga